think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Now Coach Gael. mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, hariya nyine iwacu bavuga runo rurimi. Nimwumvise abantu ushaka mufite utu gift cyangwa se muzi gukora ibintu nkaza web design, graphic designs, utuntu nka turiya dutandukanye, murebe nk'akantu ni umuntu wakanyohereje mu VIP iwacu twa Joel yeretse tuno tunazi gukora zikora utu graphic design. Nimwibaze tuno tuntu iyo uzi gufite utuvuto tw'udukora uzi gukora, ushobora kudushira hano kuri website yitwa Upwork n'indi yitwa fiverr.com cyangwa se yitwa freelance. Izi website zijyaho abantu bafite utuntu bazi gukora, akantu rozi gukora ukagashiraho, ushobora kuba hired n'umuntu uri hano i Burayi, muri Amerika, ahantu hose. Umunsi umwe nari mfite project ngomba gukora hano, mpayaringa ngiye kuri Upwork, mpayaringa umuntu uri mu Buhinde amfasha gukora project nariho ndakora. Kubera iki? Kuko abantu nari kubona hano muri Amerika bari kunca amafaranga menshi, ariko guhayaringa umu freelancer wo mu Buhinde byatumye nishyura make. Niyo mpamvu ubu ngubu abantu benshi ubu ngubu bamaze kumenya ibyo bakora, bahayaringa abantu hanze y'Uburayi, hanze yo muri Amerika. Niyo mpamvu izi website rero bisaba gusa kuba ufite ikintu uzi gukora icyo ari cyo cyose. Niba uzi kwandika neza gusa, niba uzi gutranslatinga, gukora ibintu byose, aho waba uri hose, mu Rwanda, mu Burundi, Congo, hari hose, ushira kuri izi website ugakora profile yawe, hanyuma abantu iyo baje rero bagashakisha umuntu uzi gukora icyo kintu, izina ryawe riraza, hanyuma ugashiraho n'ibiciro uca. Kenshi 100% uzasanga uca makeya kuruta umuntu uri hano i Burayi cyangwa muri Amerika. Niho uhita ubona ako kazi. So izi website ni iz'aba freelancers, abantu bibitseho ubumenyi bashaka kwagura bagatenga no gukorera abantu bari hano muri Amerika, Canada ndetse ni Burayi. Airbnb.com yitwa showaround.com. Izi rero kubera iki nzizaniye hamwe ni ukuvuga Airbnb abasanzwe mugize mushaka kuvuga muti iyi niyo kurentingaho amazu ya ufite inzu ukaba washiraho, ariko si ikintu ndavuga iyo ugiye muri kuri Airbnb.com hari section ivuga ngo host and experience. Icyo bishatse kuvuga ni ikintu kuvuga ngo niba cyane Abavip muri mu mijyi minini nka Kigali, Bujumbura, ahantu hasurwa n'abantu, muri za Atlanta, ahantu muri California, za Houston, ahantu hanini, cyangwa se muri Phoenix, icyo gihe wowe ushobora kuvuga uti ukishira nkawe kuri Airbnb cyangwa se kuri Showaround nk'umuntu w'umuloko ushobora kwereka abantu ahantu batemberera, cyangwa se ukaba wahostinga ndetse na experience. Niba uri umu DJ uzi kuvuza imiziki ukavuga uti jewe ndabazana mu rugo iwanjye, nabajyana mbatembereze neza mbatahane mu rugo, mbagaburire, mbavugiriza umuziki kugera saa 12, hanyuma ugaca buri muntu wese amafaranga. Ikiro ni ikintu abantu benshi bakora cyane, kubera yuko abantu cyane iyo batembereye mu mijyi batazi aribwo bwa mbere, cyane abantu b'Abanyamerika, abazungu, akenshi bashaka umuntu uba muri uwo mujyi uzi ibintu kugira ngo bereke abatware, niba sari ikinyakorganiza bajyemo bagire fan kugira ngo batumva yuko ari bo bonyine muri uwo mujyi mushyashya bagezemo. Icyo ni ikintu gikomeye. Nk'uyu munsi nagiye kuri showaround.com, nshiramo Bujumbura n'u Rwanda. Nanezerewe cyane gusanga harimo abantu bamwe batangiye kubikora. Ni ukuvuga ngo nubwo profile zabo nabonye zitari nziza cyane ku buryo bakurura umuntu w'umuturiste w'Umunyamerika cyangwa iki, ariko mu gihe turankurikira akantu ushobora gukora creating your profile, ukaba wahostinga experience. Ni ukuvuga ngo icyo uzi gukora, uzi guteka se, ushobora kuvuga uti ngewe ndabakira, mbatembereze, mbatekere, cyangwa se mbashire muri class yo guteka mbereke, cyangwa se ndaza mbafate mbajyane muri uyu mujyi, mbazungushe muri uyu mujyi, mbazungushe muri uyu mujyi, hamambatane. Nigeze kubijyaho umunsi umwe, nari nasuye umujyi hano muri Amerika, njya muri event yarateguwe n'umwe mu host, yaratujyanye tuzungurusha umujyi wose, hanyuma turangije buri muntu wese amuha $50. Twara abantu 10, urumva namwe ni mukuru imibare. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba yarakuyemo yakoresheje, ariko nawe yabitse ni menshi mu munsi umwe. Ni ukuvuga ngo ukona ko nta kantu, niba uri mu mujyi
mwizi wacu i Rwanda, abantu bari kuri no kuba ku Gisenyi cyangwa se muri Amerika, uri mu mujyi munini. Think about this. Ku bantu bari muri Amerika, muri Canada ndetse n'ibindi bihugu by'Iburayi bishobora ko izi programme zihari, ni programme ngewe na madamu twakoze tugitangira ndetse yaradufashije mu buryo bwinshi. Izi programme ni yihe? Ni yitwa shared living program cyangwa se ni home healthcare support. Umuntu kamufata nubwo ngo leta iguha umuntu ushobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe hanyuma ukamushira iwawe. Muri ahangaha turi muri state yacu bita shared living program. Umuntu uramufata ukamushiramo hanyuma leta ikaguha amafaranga agera ku $100 buri munsi. Umva rero ibisabwa nuko ugomba ku applyinga hanyuma bakaza bakareba bascheduling umunsi umwe, hanyuma iyo company kaza ikareba inzu ufite, nuvuga ngo cyangwa ugomba kuba ufite no kuba ufite icyumba kiri free kiza kimeze neza gifite amadirishya cyujuje ibyangombwa byose cyo kugira ngo kibe icyumba. Nuvuga ngo leta iraza ikabona icyo cyumba yamara kugishima hama bagatangira bakaguha abantu bakareba niba abo bantu mwabafite nziza. Nuvuga ngo baraza bakakureba hanyuma nawe ukaba meetinga hanyuma bakakubaza ese ukeneye umuntu w'ikimuga, ukeneye umuntu umeze gute. Giye na madamu twatangiriye ku muntu washobora kuba independent, umuntu ajya ku kazi, umuntu akagira iki, bakaduha amafaranga ageze ku $100 ku munsi. Nuvuga ngo ni mwibaza $100 ku munsi kuko iminsi 30 n'ibihumbi 3 by'amadolari, kandi cyiza banaguha n'amafaranga y'icyo cyumba abamo. Nuvuga ngo bashaka guha rent y'amadolari agera kuri 500 y'icyo cyumba abamo. Muri kino gihe rero twebwe muri state hangaha tubamo ya Maine, shared living program ikabigeze ku bantu babiri. Nuvuga ngo ufite ibyumba bibiri byiza biri free, bashaka guha abantu babiri. Mwaza raba VIP mumaze iminsi mukurikira ama video nkaya ngaya meza ku VIP TV, mukamumaze kugura amazu, mukamufitemo ibyumba mwashiramo abantu. Hey, ni mwa applying rate ishobora kuba hano bantu. Hanyuma ushobora kumaza segere ni gute umuntu abona ashobora gutangira shared living. Abantu benshi nare babwiye umva ukuntu bigenza. Uragugulinga ama company akora ibyo bintu muri iyo area, hanyuma yose ukayahamagara. Wamara kuyihamagara yose ukayapplyinga mu yose. Twe twapplyinze ku makampani agera kuri 5 abikora hano muri state yacu ya Maine, dusubizwa nabiri hanyuma twereka abakiriya babiri hanyuma twe duhitamo umwe. Twamaranye nawe imyaka 3. Nuvuga ngo ku kintu cyiza ibaze niba urakora umugabo cyangwa se madame ari mu rugo asigaranye abana cyangwa se anatwite. Iyo ni ikintu cyiza gishobora kuza kikarupressinga income wa wundi usigara mu rugo, yaba asigaye mu rugo arara n'abana, kuki utasigara mu rugo akora n'amafaranga. Rero buryo niba abantu bafite bazi indimi nyinshi, nuvuga ngo hari website yitwa genko.com ushobora kujyaho hanyuma ukaregisteringa ugafata test bakareba koko niba uzi igifaransa cyangwa n'icyongereza. Nuvuga ngo iyo uzi indimi nyinshi ushobora kuba umutranslator kuri site. Nuvuga ngo bitewe n'ururimi ushobora kubuzi gusobanuramo ibintu bimwe na bimwe cyangwa se guhinduramo ibintu bimwe na bimwe, ushobora kubona amafaranga. Nk'urugero muri research nakoze no ku bantu bahindura amadokima bayashira mu gifaransa bashobora guhemba ku kwezi utuntu tumwe bakoze tumwe na tumwe amadolari agera kuri 500. Aba translating bashira mu cyongereza bo bashobora gukorera kugeza ku madolari 400. Nuvuga ngo bitewe n'izindi ndimi washobora kubuzi icyo gihe uko indimi zigenda uzi ziba zikenewe cyane niko n'amafaranga ajya hejuru. Iyo umaze gutranslatinga dokima imwe rero ikagenda neza ukabona amanota meza kuri website, baguha review nziza, hanyuma afite review nziza niwe wabona n'ubundi buzi bw'abandi bantu mu gihe kizaza kandi bunahemba neza. So ngo niba uri umuntu uzi indimi cyangwa imwe cyangwa ebyiri kandi ukaba ufite umwanya, iyi ni site ushobora kujyaho ugatangira ugakora utwo tuntu. Title yindi nkaba narigeze kwivuga mu gihe cy'ubushize ariko sinyitindaho cyane, ahubwo niba muyikeneye turashira indi video muri description muzarebe ahantu bivuze mu buryo burambuye. Ikaba ari Amazon Flex. Nivuga ngo nkuko tuzi amazon.com tujyaho tukagura ibintu mu buryo butandukanye. Rero Amazon Flex iyo ni party ya Amazon, umuntu downloadinga na app ukayishira muri telefone yawe hanyuma ukajya uklika iyo uri available, hanyuma abantu muri area cyangwa se muri quartier bakeneye ku delivering ibintu ama mails mu ngo zabo bakaguhamagara ukajya gufata imizigo cyangwa se ama mails hanyuma ukadeliveringa
muri quartier yawe utuyemo. Ushobora kubona hagati y'amadolari 18 na 25 ku isaha. Igituma rero iyi side hustle nongeye kwigarura nuko muri kino gihe kubera ibi bintu by'iyi crisis ni virus, ibi bintu bya delivery services biriho biraboominga cyane. Ubu abantu baragura ibintu byinshi online ku buryo n'amaseries atari available kuri iyi service batangiye kuba available kubera yuko Amazon yabaye flooded, ifite abantu benshi baragura ibintu byinshi kuri yo. Urumvikene aba drivers, abantu bashaka kuba ba drivinga bakagira ibibazo. Rero niba urangisha akazi saa 11 ugacana app yawe hanyuma ugatangira ukadeliveringa imizigo kuri 18 kuri 25 ku isaha. Icyo rero ni ikintu Abavip mushobora gutekereza ko mwakora. Delivery services, umuntu yanamentioninga Uber Eats. Abantu benshi bamenyereye Uber ariko ntibamenyereye Uber Eats. Ubu rero kubera amaresitora menshi yari atakireka ngo abantu binjire indani, ubu ngubu basigaye bakoresha ibintu byitwa Uber Eats. Ni ukuvuga ngo amaresitora yari asigaye ashakisha abantu bashobora kuba bakoderinga ibiryo, hanyuma noneho amaresitora yo kubera ko atakwigurira imodokari ngo bidelivering yaragakoresha Uber mu buryo bwa Uber Eats. Ni ukuvuga ngo ushobora kujyamo ukinstalla hanyuma ukajya mu gihe uboneye umwanya bakaguhamagara ukajya ku maresitora ugafata ibiryo ukabishira abantu mu ngo zabo. Ko nako kajyanye kameze kimwe nka Amazon Flex ariko mu buryo butandukanye. Nta no gutekereza, you never know. Rero indi website ushobora kujyaho ukawakuraho akantu ko guhasolinga ukuraho udufaranga two ku ruhande. Iyi ni website yitwa turo.com. iyi ngiro nk'uko muzi Airbnb umuntu ajyaho akaba yashiraho inzu akayikodesha abantu. Iyi turo.com yo ikaba no mu bihugu bitandukanye, imaze kugera muri Canada, muri UK ndetse n'ahandi. Iyo ushiraho imodokari yawe, ni ukuvuga ngo ukodesha imodokari yawe ku bandi bantu baje muri uwo mujyi wawe. So ni ngombwa niba ufite imodokari utagikoresha n'iki ushobora kuba yicaye uyishira kuri turo.com, umuntu yaza ku mujyi wawe kugira ngo akodeshe imodokari mu ma rental companies akomeye, akaza agakodesha imodokari kuri wowe, ukaba waca kandi no ushira amafaranga ushaka. Ushatse waca $80 ku munsi, 50 ku munsi, 30 ku munsi. Hano abantu kuri average ngo bashobora kurara hafi $700 buri kwezi ku modokari bahaye abantu bakayikoresha mu gihe cya weekend. Urumva rero ni ibibazo ukuntu izo modokari zishobora kuba zicaye cyangwa se zigutwara amapayment ushobora kuzihinduramo asset ugasanga zikwinjirisha amafaranga. Abandi bantu rero barakora utu ninja trick kuri website. Abantu bamwe na bamwe baragenda bakagura imodokari z'ibihumbi 2-3 zipfa bakazishira kuri turo ari nk'eshatu enye mu mezi makeya cyangwa se mu minsi mikeya, imodoka zikaba zamaze kugaruza amafaranga waziguze. Akarona kandi ko kubanza kujya kuri website ukibukareba niba ari akantu kawe. And again no kumenya ko muri kino gihe wenda kubera yuko dufite abatourist bake kubera ibintu bya coronavirus, wenda ushobora ntabwo business irahwiriye aho yari iri imbere, ariko nibirangira ariko ni business ushobora gutangira. Rapify.com. Iyi ngiyi ishobora gukorera amafaranga agera kuri 400 ku kwezi. Ushobora kumbaza rero mu bya ipotisigaye iyo ikorite. Iyi ngiyi iyo ni website ujyaho hanyuma ugatanga imodokari yawe, hanyuma amakampani akomeye nka za Google n'iki zose amakampani akomeye akorana n'iyi Rapify.com kugira ngo bagishire amapublicité cyangwa se advertisement ku modokari yawe. Hakine ni ukuvuga rero abantu mushobora kuba mu mijyi minini nka za Texas, Arizona, muri za Boston, LA, ahantu nk'aho ngaho. Iyi ni advantage ikomeye cyane kubera yuko ujyana imodokari yawe. Imodokari ibisabwa nuko imodokari yawe igomba byibuze kuba ari nshya, mu yandi magambo ariyo muwa yarasutse mu mwaka wa 2018 kuzamura, hanyuma ukaba ufite ne good background driving record, ngo utaragize ibibazo by'amaaccident n'ibiki. Icyo gihe uragenda ukaregisteringa, hanyuma bakazaguhamagara bati mu mujyi urimo dufite an ad campaign, tuvuge nk'urugero ya Google igiye gutangira. Baguhamagara ukagenda imodokari yawe, none wowe baguhitishamo. Bafite kategori eshatu.
kategori ya mbere ni ukuba bashira advertisement ku ruhande rumwe rw'imodoka. Icyo gihe ushobora gukorera hagati y'amadolari 180 kugeza kuri 200 n'ayandi, cyangwa se ukaba bavuga uti ngewe ndashaka nimushire ku gice cyose cy'imodoka. Icyo gihe ushobora gukorera hagati ya 200 ndetse na 200 nabanza na 68. Nora hakaba n'igihe babwira uti nimushire advertisement ku modoka yose. Ubwo icyo gihe niho ukorera amafaranga ava kuri 260 kugera kuri 452 ku kwezi. Bivuga ngo ushobora gupatana nabo ukavuga uti izi advertisement uzazigenera ku modoka yawe mu gihe cy'amezi 6, mu gihe cy'umwaka, ukajya ubona iyo cash ya buri kwezi. Mwibaze rero namwe, kandi ntacyo bagusaba gukora. Urakomeza ukigera ku ishuri, urakomeza ukigera ku kazi, utwaye imodoka yawe gusa, ariko advertisement ari ku modoka yawe. So wakora naga side hustle keza ku Abavip bamwe na bamwe. Ushobora gukora amafaranga ku ruhande ni yitwa ubernsita.com. Iyi ngiyi rero niyo abantu cyane cyane anga ndavugisha abashiki bacu cyangwa se abamama bashobora kuba bicaye mu rugo. Iyi ngiyi niyo kugira ngo ujyeho wemere kuba wa babysittinga cyangwa se wemere kuba nk'umunani. Ujyaho ugasigninga, ugakora profile yawe, ukavuga experience ufite y'abana, niba ufite n'abana n'iki byose, hanyuma bitewe n'umujyi urimo bakaguconnecta n'amafamiye akeneye babysitter. Icyiza rero cy'ingiyi nuko iyo ukoreye famiye bakamenyana, bakagukunda, bakagukoresha biciye muri ubernsita. Abo iyo famiye bakoreye bwa mbere ibigezi ikabitangaza no ku yandi mafamiye z'inshuti zabo, ku buryo ushobora gusanga umuntu ukora babysitting ashobora kugeza amadolari 1000 buri kwezi. Iyi rero ni urumva ni nka social network y'amafamiye, hanyuma igaconnecta amafamilies n'aba babysitters cyangwa abaneni. Rero abantu bashobora kuba bashaka kuraga aga side hustle, checking it out, mushobora gusanga arakanya. Nkaba rero ngeze no ku bantu babandi bazi gufotora, abantu twita ngo bakamuzinzi. Abo rero abantu bazi gufotora, mwaramuze ngo ngiye kwibagira, cyangwa se abantu bakunda amafoto, abantu bashaka kwifitiza iPhone bahora bafotora. Bivuga ngo rero sasa hari uburyo mushobora kunyuza amafaranga namwe kuri izi website yitwa Shutterstock, yitwa Adobe Stock, ndetse n'iyitwa Getty Images. So izi website zigura amafoto yabo. Ujabate zigura amafoto kubera iki? Sinzi namwe bwaje kuri website cyangwa kuri za website. Iyo mujye kuri za website za makampani akomeye mubona amafoto y'abantu, cyangwa se nigiye kuri Google ubona amafoto y'abantu. So niyo urebye utundi mu bintu bisanzwe ari amafoto yose mubona kuri internet, n'abantu nkanjye nabe barayafotoye hama bakayagurisha ku bantu. Bango kikora ugurisha exclusive rights, cyangwa se amafoto ya right ya ubaha right yo kugira ngo amafoto yabayagure, hanyuma batangire nabo bayagurisha. Ngo bayagurisha ku makampani akomeye ashaka kuzakora mu website akabashiraho, cyangwa se ku bintu bitandukanye. Nuvuga ngo niyo mpamvu akenshi ubu ngubu soka n'abazungu mwakwicara ukabona umuzungu akubise ifoto y'ibiryo agiye kurya, ukabona akubise ifoto y'akantu keza afite. So as long as ushaka uzi gucapturing utu moment twiza, cyangwa se ukabuzeranye n'umubogare nk'uyu nguyu, ushobora gufotora. Iyi foto ishobora guhenda kuri izo inuzi. So nuvuga ngo icyo gihe ushobora kubona amafaranga. So niba uri kundira kwifotora ukafata udufoto twinshi unabitse unonaha, jya kuri izi website utangira usubmitting ura amafoto ushobora kugura. Nuvuga ngo kuri ama website abiri ushobora kwinjiza hagati y'amasenti 20 kugeza kuri 59 ku ifoto. Ibaze hanyuma rero ufite high resolution camera ugafata ifoto nziza kwe. Nuvuga nko ku bantu mushobora kujya iwacu mugafotora za nkazi wacu, cyangwa se za ngagizi wacu, cyangwa se my goodness hari mu Burundi habiki. Okay. So nuvuga ngo rero sasa ushaka gufotora ibyo bintu byiza hanyuma ukabishira kuri Getty Images. Yari Getty Images ishobora kuguhemba amadolari ageze ku 100 ku ifoto imwe. So nuvuga ngo abantu bakunda gufotora aya mafoto mufotora ntimuyapfushe ubusa, muyagurisha kuri izi sites mukorere mu n'ubundi buryo. Tugeze kwa noneho bakunda guteka kandi bazi kubita umusosi.
izi website ebyiri, iya mbere yitwa cuisine@home.com, indi kitwa cookingforengineers.com. izi website kwa ebyiri ushobora kuzijyaho niba ukunda guteka, ukaba ukunda guteka ariko ukaba wana kwandika recipes cyangwa se ukaba wandika uko ugenda uteka ibintu, ukaba wakwandika utinshiramo ikiko kimwe cy'isukari, nkashiramo ibiyiko bibiri by'umunyu, nkashiramo akayiko kamwe k'amavuta, nkashira kutugose ukatwandika, hanyuma ugashira ku murongo, hanyuma wamara kubyandika ukikora n'utu video urateka utwo tuntu kudu special twizo uzi guteka, ndabizi ko muzi utuntu twinshi guteka, hanyuma utwo video ukadushira kuri izi website. So izi website zishobora guhemba amadolari ageze kuri 50 kuri recipe imwe cyangwa se ku ndyo imwe uzi guteka nziza. Ibaze rero ubakubitiye za samaki n'ubugari, ariko se buri mugari babwishyura $50 simbizi kabisa. So nivuga ngo iki ngicyo ni ikintu ushobora kureba, ntabwo mbizi neza ariko niba uzi akantu uzi guteka, jya kuri izi website ushireho recipe, ushireho utu video uteka, hanyuma ushireho, hanyuma baguha amafaranga. So aka ni akantu ku bantu mwebwe muzi guteka.